poed, poeliigid, kaubaliigid ja nimetused. Магазины, товары и названия. Sõnavara. Kauplus. Магазин. Külastama. Посещать. Kallis. Дорого, дорогой, дорогая, дорогое. Odav. Дешево. Дешевый, дешевая, дешевое. Müüja. Продавец. Ostja. Покупатель. Ostma. Покупать. Kauplus. Külastama. Kallis. Odav. Müüja. Ostja. Ostma. Universaalkauplus. Универсам. Toiduainete kauplus. Продовольственный магазин. Valmis riiete kauplus. Магазин готовой одежды. Jalatsikauplus. Обувной магазин. Parfümeeria kauplus. Парфюмерный магазин. Majapidamistarvete kauplus. Хозтоварный магазин. Raamatupood. Книжный магазин. Universaalkauplus. Toiduainete kauplus. Valmis riiete kauplus. Jalatsikauplus. Parfümeeria kauplus. Majapidamistarvete kauplus. Raamatupood. Смысловой перевод. Millistes poodides te käite? В каких магазинах вы бываете? Millistes poodides te käite? Milliseid poode külastate kõige sagedamini? Какие магазины посещаете чаще всего? Milliseid poode külastate kõige sagedamini? Lähim komisjonipood asub Punasel tänaval. Ближайший комиссионный магазин находится на улице Punane. Lähim komisjonipood asub Punasel tänaval. Suur sporditarvete kauplus on Liivalaia tänaval. Большой магазин спортивных товаров есть на улице Liivalaya. Suur sporditarvete kauplus on Liivalaia tänaval. Tallinna vanalinnas on palju kaunilt sisustatud kauplusi. В старом городе Таллина много красиво оформленных магазинов. Tallinna vanalinnas on palju kaunilt sisustatud kauplusi. Häid jalatseid saab osta Viru tänavalt. Хорошую обувь можно купить на улице Виру. Häid jalatseid saab osta Viru tänavalt. Minu arust asuvad parimad parfümeeriapoed kesklinnas. По-моему, лучшие парфюмерные магазины находятся в центре города. Minu arust asuvad parimad parfümeeriapoed kesklinnas. Palju kalleid riidepoode asub Raekoja platsis. Много дорогих магазинов одежды находится на Ратушной площади. Palju kalleid riidepoode asub Raekoja platsil. Valmis riideid ostan ma kesklinnast, kuna töötan seal. Готовую одежду я покупаю в центре города, потому что работаю там. Valmis riideid ostan ma kesklinnast, kuna töötan seal. Parim valik Philipsi elektroonikat on Harju tänava poes. Лучший выбор электроники фирмы Philips на улице Харью. Parim valik Philipsi elektroonikat
on Harju tänava poes. Mööblipoodidest teeb kõige rohkem reklaami sisustus Lux. Из мебельных магазинов чаще всего рекламирует себя Sisustus Lux. Mööblipoodidest teeb kõige rohkem reklaami sisustus Lux. Sisustus Lux avas uue poe Õismäel. Sisustus Lux открыл новый магазин в Õismäe. Sisustus Lux avas uue poe Õismäel. Parimat Ameerika mööblit saab osta Sadama tänav 6 kauplusest. Лучшую американскую мебель можно купить в магазине на улице Садама 6. Parimat Ameerika mööblit saab osta Sadama tänav 6 kauplusest. Kirjatarbeid võib leida raamatupoodides. Письменные принадлежности можно найти в книжных магазинах. Kirjatarbeid võib leida raamatupoodides. Viimasel ajal on avatud palju uusi ehitustarvete poode. В последнее время открывается много новых магазинов строительных материалов. Viimasel ajal on avatud palju uusi ehitustarvete poode. Suurim ehitustarvete pood asub Tähetorni tänaval. Самый большой магазин строительных материалов расположен на улице Tähetorni. Suurim ehitustarvete pood asub Tähetorni tänaval. Häid tööriistu müüvad ainult firmakauplused. Только в фирменных магазинах продают хорошие инструменты. Häid tööriistu müüvad ainult firmakauplused. Kas sa tead, millise firma tööriistad on parimad? Ты знаешь, какой фирмы инструменты лучшие? Kas sa tead, millise firma tööriistad on parimad? Maapoodides on kehv kaubavalik. В сельской местности плохой выбор товаров. Maapoodides on kehv kaubavalik. Minu kodukandis on vähe toidupoode. Вблизи моего дома мало продуктовых магазинов. Minu kodukandis on vähe toidupoode. Meie pere ostab kingitusi kaubamajast. Наша семья покупает подарки в универмаге. Meie pere ostab kingitusi kaubamajast. Turul on kõik kaubad odavamad kui poes. Sellepärast on turg alati rahvarohke. На рынке все товары дешевле, чем в магазине, поэтому рынок всегда переполнен. Turul on kõik kaubad odavamad kui poes. Sellepärast on turg alati rahvarohke. Дословный перевод. Millistes poodides te käite? Millistes? В каких Te käite? вы бываете? В каких магазинах вы бываете? Millistes poodides te käite? Milliseid poode külastate kõige sagedamini? Millised? Какие? Külastama. Посещать. Te külastate. Вы посещаете. Ma külastan. Я посещаю. Me külastame. Мы посещаем. Kõige sagedamini. Чаще всего. Какие магазины посещаете чаще всего? Milliseid poode külastate kõige sagedamini? Lähim komisjoni pood asub Punasel tänaval. Lähim. Ближайший. Asub. Находится. Tänav. Улица.
Ближайший комиссионный магазин находится на улице Punane. Lähim komisjonipood asub Punasel tänaval. Suur sporditarvete kauplus on Liivalaia tänaval. Suur sporditarvete kauplus. Большой магазин спортивных товаров. Kauplus. Магазин. Большой магазин спортивных товаров есть на улице Liivalaia. Suur sporditarvete kauplus on Liivalaia tänaval. Häid jalatseid saab osta Viru tänavalt. Head jalatsid. Хорошая обувь. Saab osta. Можно купить. Хорошую обувь можно купить на улице Viru. Häid jalatseid saab osta Viru tänavalt. Minu arust asuvad parimad parfümeeriapoed kesklinnas. Minu arust. По-моему, Parimad. лучшие Kesklinnas. в центре города. По-моему, лучшие парфюмерные магазины находятся в центре города. Minu arust asuvad parimad parfümeeriapoed kesklinnas. Palju kalleid riidepoode asub Raekoja platsil. Palju. Много. Kallid riidepoed. Дорогие магазины. Asub Находится Raekoja platsil. на Ратушной площади. Много дорогих магазинов одежды находятся на Ратушной площади. Palju kalleid riidepoode asub Raekoja platsil. Valmisriideid ostan ma kesklinnast, kuna töötan seal. Valmisriided. Готовая одежда. Kesklinnas, В центре города. kuna töötan seal. Потому что работаю там. Готовую одежду я покупаю в центре города, потому что работаю там. Valmisriideid ostan ma kesklinnast, kuna töötan seal. Parim valik Philipsi elektroonikat on Harju tänava poes. Parim Лучший valik выбор Philipsi elektroonikat. электроники фирмы Philips. Лучший выбор электроники фирмы Philips на улице Harju. Parim valik Philipsi elektroonikat on Harju tänava poes. Mööblipoodidest teeb kõige rohkem reklaami sisustus Lux. Mööblipoodidest. Из мебельных магазинов Mööblipood. мебельный магазин. Reklaam. Реклама. Kõige rohkem. Чаще всего. Из мебельных магазинов чаще всего рекламирует себя Sisustus Lux. Mööblipoodidest teeb kõige rohkem reklaami sisustus Lux. Parimat Ameerika mööblit saab osta Sadama tänav 6 kauplusest. Parim Ameerika mööbel Лучшая американская мебель. saab osta. Можно купить. Лучшую американскую мебель можно купить в магазине на улице Садама 6. Parimat Ameerika mööblit saab osta Sadama tänav 6 kauplusest. Kirjatarbeid võib leida raamatupoodides. Kirjatarbed Письменные принадлежности. võib leida Можно найти raamatupoodides. в книжных магазинах. Письменные принадлежности можно найти в книжных магазинах. Kirjatarbeid võib leida raamatupoodides. Viimasel ajal on avatud palju uusi ehitustarvete poode.
viimasel ajal, В последнее время on avatud, открыто. uus Новый. ehitustarvete pood, Магазин строительных материалов. В последнее время открывается много новых магазинов строительных материалов. viimasel ajal on avatud palju uusi ehitustarvete poode. Suurim ehitustarvete pood asub Tähetorni tänaval. Suurim, Крупнейший. Самый большой магазин строительных товаров расположен на улице Tähetorni. suurim ehitustarvete pood asub Tähetorni tänaval. Häid tööriistu müüvad ainult firmakauplused. Head tööriistad Хорошие инструменты müüvad продают ainult только firmakauplused. фирменные магазины. Только в фирменных магазинах продают хорошие инструменты. Häid tööriistu müüvad ainult firmakauplused. Kas sa tead, millise firma tööriistad on parimad? Kas sa tead, Ты знаешь, millise firma tööriistad инструменты какой фирмы parimad? лучшие? Ты знаешь, инструменты какой фирмы лучшие? Kas sa tead, millise firma tööriistad on parimad? Maapoodides on kehv kaubavalik. Maapoodides В сельских магазинах kehv плохой. kaubavalik. Выбор товаров. В сельских магазинах плохой выбор товаров. Maapoodides on kehv kaubavalik. Minu kodukandis on vähe toidupoode. Kodukandis Вблизи моего дома vähe мало. toidupood. Продуктовый магазин. Вблизи моего дома мало продуктовых магазинов. Minu kodukandis on vähe toidupoode. Meie pere ostab kingitusi kaubamajast. Meie pere Наша семья ostab покупает kingitus, подарок. kaubamaja. Универмаг. Наша семья покупает подарки в универмаге. Meie pere ostab kingitusi kaubamajast. Turul on kõik kaubad odavamad kui poes. Sellepärast on turg alati rahvarohke. Turul На рынке kõik kaubad все товары odavamad, дешевле. sellepärast Поэтому rahvarohke. переполнен. На рынке все товары дешевле, чем в магазине. Поэтому рынок всегда переполнен. Turul on kõik kaubad odavamad kui poes. Sellepärast on turg alati rahvarohke. Повтор. Millistes poodides te käite? Milliseid poode külastate kõige sagedamini? Lähim komisjonipood asub Punasel tänaval. Suur sporditarvete kauplus on Liivalaia tänaval. Häid jalatseid saab osta Viru tänavalt. Minu arust asuvad parimad parfümeeriapoed kesklinnas. Palju kalleid riidepoode asub Raekoja platsil. Valmis riideid ostan ma kesklinnast, kuna töötan seal. Parim valik
Philipsi elektroonikat on Harju tänava poes. Mööblipoodidest teeb kõige rohkem reklaami sisustus Lux. Parimat Ameerika mööblit saab osta Sadama tänav 6 kauplusest. Kirjatarbeid võib leida raamatupoodides. Viimasel ajal on avatud palju uusi ehitustarvete poode. Suurim ehitustarvete pood asub Tähetorni tänaval. Häid tööriistu müüvad ainult firmakauplused. Kas sa tead, millise firma tööriistad on parimad? Maapoodides on kehv kaubavalik. Minu kodukandis on vähe toidupoode. Minu pere ostab kingitusi kaubamajast. Turul on kõik kaubad odavamad kui poes. Sellepärast on turg alati rahvarohke. Soovitud kauba küsimine, info kauba kohta, ostetud kauba vahetamine, kauba eest maksmine. Покупка товаров, информация, обмен, оплата. Sõnavara. Näitama. Показывать, Soovima. желать, Palun. пожалуйста, Proovima. пробовать, Sobima. подходить, Värske. свежий, свежая, свежее, Toode. продукция, Näitama. Soovima. Palun. Proovima. Sobima. Värske. Toode. смысловой перевод. Andke mulle palun 1 liiter piima. Дайте мне, пожалуйста, 1 литр молока. Andke mulle palun 1 liiter piima. Tahaksin osta 2 kilo sealiha. Хотелось бы купить 2 кило мяса. Tahaksin osta 2 kilo sealiha. Soovin osta seda punast autot. Желаю купить эту красную машину. Soovin osta seda punast autot. Näidake palun seda sviiterit. Покажите, пожалуйста, этот свитер. Näidake palun seda sviitrit. Müüge mulle neid nööpe. Подайте мне эти пуговицы. Müüge mulle neid nööpe. See kleit meeldib mulle. Palun pakkige see sisse. Это платье мне нравится. Пожалуйста, упакуйте. See kleit meeldib mulle. Palun pakkige see sisse. See ei sobi mulle. Tahaksin midagi lihtsamat ja odavamat. Это мне не подходит. Хотелось бы чего-нибудь попроще и подешевле. See ei sobi mulle. Tahaksin midagi lihtsamat ja odavamat. Milliseid krediitkaarte te vastu võtate? Какие кредитные карточки вы принимаете? Milliseid krediitkaarte te vastu võtate? Дословный перевод. Andke mulle palun 1 liiter piima. Andke Дайте mulle мне 1 liiter piima. 1 литр молока. Дайте мне, пожалуйста, 1 литр молока. Andke mulle palun 1 liiter
piima. Tahaksin osta 2 kilo sealiha. Tahaksin. Мне хотелось бы 2 kilo 2 килограмма sealiha. свинина. Хотелось бы купить 2 килограмма свинины. Tahaksin osta 2 kilo sealiha. Soovin osta seda punast autot. Soovin Желаю seda punast autot. эту красную машину. Osta Купить. Желаю купить эту красную машину. soovin osta seda punast autot. Näidake palun seda sviitrit. Näidake. Покажите See sviiter. этот свитер. Покажите, пожалуйста, этот свитер. Näidake palun seda sviitrit. Müüge mulle neid nööpe. Müüge Продайте mulle мне neid nööpe. эти пуговицы. Продайте мне эти пуговицы. Müüge mulle neid nööpe. See kleit meeldib mulle. Palun pakkige see sisse. See kleit Это платье meeldib mulle. мне нравится. Pakkige see sisse. Заверните. Упакуйте. Это платье мне нравится. Пожалуйста, заверните. See kleit meeldib mulle. Palun pakkige see sisse. See ei sobi mulle. Tahaksin midagi lihtsamat ja odavamat. See ei sobi mulle. Это мне не подходит. Tahaksin midagi lihtsamat, Хотелось бы чего-нибудь попроще, odavamat. подешевле. Это мне не подходит. Хотелось бы чего-нибудь попроще и подешевле. See ei sobi mulle. Tahaksin midagi lihtsamat ja odavamat. Milliseid krediitkaarte te vastu võtate? Milliseid Каких? krediitkaardid Кредитные карточки. vastu võtma? Принимать. Какие кредитные карточки вы принимаете? Milliseid krediitkaarte te vastu võtate? Повтор. Andke mulle palun 1 liiter piima. Tahaksin osta 2 kilo sealiha. Soovin osta seda punast autot. Näidake palun seda sviitrit. Müüge mulle neid nööpe. See kleit meeldib mulle. Palun pakkige see sisse. See ei sobi mulle. Tahaksin midagi lihtsamat ja odavamat. Milliseid krediitkaarte te vastu võtate?